ubuseruko bwa Kongo wongera wigarurira ibiro bikuru by'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo mpuzamakungu nk'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, y'abafaransa AFP n'iry'abongereza Reuters bifise abamenyeshamakuru ku rubuga bivuga ko abarwanyi ba M23 binjiye hagati muri Bukavu umurwa n'ubutegetsi bwa Kongo M23 uno musi kwa Mungu washitse hagati mu gisagara ca Bukavu kizu bwa kabiri mu bunini mu bisagara bigize Uburundi nta mahoro bufite koko biravugwa ko Red Tabara imaze igihe mu gacerere, imaze igihe itavuga, yabiri gufatanya cyangwa iri gufasha M23, noneho bikavugwa ko byaba byoroshye ko iyi M23 nayo izakorera mu ngata igasubiriza mu ndumane cyangwa mu ngoko Red Tabara mu gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu musa none rero abadede bakaba bahuye n'iyi ngorane yuko abadiplomate bari mu gihugu cy'u Burundi batangiye guhabwa message n'ibihugu byabo ko bagomba kwiyubara, ko bagomba kuba bafite bari magabo, ko bagomba guhaha ibyo kurya byinshi byabamaza indwi zibiri, byabamaza ukwezi. Nyuma yuko emeri rero zigera muri ebyiri urwego rw'iperereza ngira ngo muri documentation cyangwa se mu rwego nyine rushinzwe iperereza rw'u Burundi rumaze gufata emeri z'aba diplomate babiri bahagarariye amwe mu mashyirahamwe akomeye nka PAM. Nyuma yuko rero aya maemeri abiri agaragaye bandikirana bababwira ngo umutekano ntumeze neza, umutekano ushobora guhungabana, murasabwa amayinite ari muri telefone ahagije, murasabwa gusoma indya zihagije nibura indwi zibiri, ubwo ni ugukora stock y'ukwezi, murasabwa kuba aho mutuye aho mutaha byoroshye ko mwahabwa ubutabazi. Ubwo harimo umuntu ujya gupanga inzu agapanga muri rirare andi akayishyirira mu nyungu ze, abamo abantu bajya gupanga bagapanga ahantu bigoye hari akajagari, hari akavuyo, ubutabazi bukaba butamugeraho. Nyuma rero y'ibyo byose ubwo ngira ngo ukuyemo ambasade y'Uburusiya, izindi ambasade zose zatangiye kugabisha abenegihugu bazo, ukuyemo ambasade y'Abarusiya n'iy'Abashinwa, ariko ambasade y'Amerika, iy'Abafaransa, iy'Ababiligi n'izindi ambasade zitandukanye zirimo zirigisha, zirimo zirabwira abadiplomate bazo, zibamenyesha, zibabwira ngo mube magaba, isaha ku isaha urusasu ruri buvuge. Ngira ngo ugendeye rero kuri aka video k'amasegonda 40 tubanjije imbere, natwe amakuru twayatohoje duhamagara abantu batandukanye. Nge nabashije guhamagara abantu bari Bujumbura mu mujyi neza, mbabaza amakuru, barambwira bati ikiri hano, ikintu kiri kugaragara hano, hari ubwoba bw'uko isaha n'isaha M23 ikimara gutangaza ko ifite Bukavu mu minwa cyangwa mu ntoki, irahita isa n'ishyigikira Red Tabara kwinjira ku butaka bw'u Burundi, kandi u Burundi ntibwiteguye. U Burundi buri kuvuga ko nta gitoro gihari mu basirikare mu buryo bwo kwiyunguruza. U Burundi bumaranye koko ikibazo cy'ibitoro, abo n'abene gihugu babivuga ko igitoro ari gikeya mu bapolisi mu basirikare, kandi M23 ngira ngo nta bibazo by'ibitoro ifite. Abene gihugu bakagaragaza ko nyuma yuko CNDD-FDD ishobora kuba idahemba neza abasirikare, idahemba neza abapolisi,
nyuma y'uko CNDD-FDD benshi yabahatiye kujya kurwana muri Kongo batabishaka. Ngira ngo uyu munsi wa none uradutuka muri komenti, ni ibisanzwe, ahubwo iyi ni Imbabazi TV gatatu, ukore subscribe, like na share, kuko si twe twazanye aka kaga, si natwe tugateje, ni Sekibi. Ahubwo abarundi ufite ubwenge napfukamarire asenge, injira mu masengesho, niba nta mutakugira wo mu mwebo kazi yake. Yego, twikomereza iyi nkuru rero. Ubwo narindi kubwira abakote leta bahita bavuga ngo umuntu yanga igihugu cyangwa akunda igihugu. Twe ntitwanga igihugu. Ubuse ninjye wirukanye aba diplomate babiri, ubuse ninjye wabandikiye mbabwira ngo nimuhahe byinshi, hari umutekano mubi. Ubuse ninjye babwiye ngo nimushyiremo amayinite ahagije, kuko iminara bazayica, amakonegisiyo bayakureho. Ubuse ninjye wababwiye ngo mugomba kugira pasiporo zimeze neza ziri tayari. Ese ninjye wababwiye ngo muture ahashoboka hagaragara kwibarabaraho n'abatabare. Kwandika ibi rero wowe usa naho uri mu mikino y'ibyarangiye n'ibyahise, ndetse n'ibintu byamaze kuba bigera iyo bigomba kugera. Hoya, njye ntaho mpuriye nabyo, ntaho mpuriye na CNDD-FDD, sinjye ugaba, sindi umugabo wa polisi, sindi umugabo w'ingabo, sindi n'umugabo w'imbonerakure, nta kintu na kimwe njejwe. Ahubwo biratangaje kuba mwebwe mudashobora kwitegura ngo mubwire n'abaturage uko bagomba kwitwara n'uko bagomba kuba bahagaze, ahubwo abanyamahanga bo basanzwe baba mu gihugu cyanyu bo bakaba bari kuhabwa amakuru ava ibintu bitaraba nabi, bakababwira ngo mwebwe ni mugabe, hababye ni mugabe, ibintu byahindutse, ibintu bifashe indi ntera, ibintu bihinduye isura. Kubona abadiplomate batangiye guhunga, kubona abadiplomate batangiye guhabwa amayemeri ababwira uko bagomba kwitwara, inzego z'iperereza n'ubutasi zamaze kwinjirira abadiplomate mu gihugu cy'u Burundi, amayemeri atangiye gucicikana, umwe yandikira undi amubwira ngo hababye, mube maso, mugire ibyo kurya bihagije, mugire pasiporo zimeze neza, mugire amayinite ahagije, mwisanishe no gutura ahantu ubutabazi bwabageraho vuba. Ibi biragaragara ko hari ikintu bo baba bafitemo amakuru, kandi koko niba Amerika yatangaza ibi bintu ikandikira abayo, ukabona Ubufaransa buri kwandikira mu ibanga, iyo byagiye public ukabona abantu batangiye gucyura abantu babo biri public, ibyo biba byarangiye n'imipaka ibiri gufungwa. Ariko ubu bari kubabwira ngo abakozi ba ambasade zitandukanye, abakozi b'amashyirahamwe y'abanyamahanga atandukanye, nimwegera ambasade zanyu babaha ibyangombwa kandi mumenyekanisha aho muri kubaho muri gutaha, koko umutekano isaha ku isaha ushobora guhungabana. Aba bantu rero ni amakuru bahabwa n'inzego z'iperereza zabo, zishobora kuba ziri muri M23, zishobora kuba ziri muri Kongo, zishobora kuba zifite amakuru y'uko nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ko bivugwa ko Red Tabara nayo ishobora kujya gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, kandi aba barwanyi bari kurwana hagati yo gupfa no gukira. Urabona ko ntawe ubatangira. Ubu noneho niba amabata yagera muri 4, Imana idufashe cyane n'umwami Yesu ababe hafi, amabata yagera muri 4 yarari ku kibuga cy'indege cya Kavumu atarwanye, ntiyihagarareho n'umwanya ungana n'isasi ngo hagire n'icyombo gihamagara i Bujumbura ati nimuduhe kajugujugu cyangwa hokobuteri, mudufashe, muduhe ubufasha, muduhe sapoti, muduhe depanaje. Umwanzi atugezeho yitwa M23, kandi ari gukoresha uburyo ubu n'ubu, ahubwo bakiruka bagakizwa n'amaguru. Bigaragara ko igihugu cy'u Burundi, niba ntacyo generali Neva Ndayishimiye va mu magambo, niba koko hari atari bya bindi. Sinzi umunyepolitiki umwe wigeze ahagarara i Huye aguma abwira abantu ngo mu minsi mikeya ngo turaba tufashe Kigali. Menya ari Kayibanda, Gerigori Kayibanda, menya ari wigeze avuga ngo mu minsi mikeya ngo baraba bafashe Kigali, ngo bayisubiranye, barahunze barinda bagera muri Kongo, na n'ubu FDLR ziracyari muri Kongo bazibwira ngo ejo tuzafata ubutegetsi, ejo tuzafata ubutegetsi. Va mu magambo nawe, niba hari intambara ko kuzi ukaba uri generali utarahawe ipeti
n'igifamiliye y'ubujenerali, ukaba utarahawe ipeti n'icyene wabo, Sebarundi Sebarundi Sebarundi. Simpamye ukuntu watsindwa Igoma, ugatsindwa Ikavumu, ugatsindwa Bukavu, bakagukubita bakakugeza i Bujumbura. Uyu munsi wa none ukaba uri kubwira bene igihugu ngo nimuhumure, umutekano wanyu uruzuye, ngo intara ya Kirundo ngo abanyarwanda bagomba kumenya iri zina Kirundo aho rikomoka, ngo ni ibirundo by'imirambo n'imibiri n'intumbi z'abanyarwanda, ngo tuzongera tureme n'indi ntara yakitwa Kirundo cy'intambara ya mama 23. Ntibishoboka, amazi ntakiri yayandi ndayishimiye, ntabwo akiri yayandi. Reba neza ko uhagaze, nibura ubahe n'igitoro gihagije, nibura ubahe amashanyarazi cyangwa se umuriro, umuyaga nkuba bihagije, nibura garagara ko nk'umujenerali ku rugamba, fata impoho ujyeyo, hangana ko kugaragaza ubujenerali bwawe, kuvuga unyuraho urengana uvuga ibyo bintu bira. None rero abadiplomate bo bareba kure, abantu bo bareba hirya, abantu bo bari kureba mu ijisho ridasanzwe, bafite maneko zigera ibwina, batangiye kwandikira abantu babo. Ababa muri pamu nabagaragaye, aba bahunze nabagaragaye, ababo n'abantu baciriritse babifatiranye Burundi, nabwo bivumbura hakiri kare, buhita bunashyiraho itegeko ryo kubirukana kugira ngo abene igihugu batagumuka cyangwa se nabo badahunga igihugu. Ariko niba hari icyo ukwiye kuba wakora, ese nutagikora buno uzagikora ryari? Ese udakoze wagize ngo witeguye gukora ryari? Ubu niho ukwiye kuba waba uhagaze ku ijambo rya Sebarundi, ukavuga ngo ko Burundi kuva mu gihe cy'abami bwatsinze u Rwanda, uretse ko atari rwo ruri bugutera, ahubwo uraterwa n'abo wowe uzi, n'abo wowe uri kuvuga, n'abo wowe wemera. Abo rero niba hari icyo wakora, we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, ubu rero ndayishimiye nawe agaragaye muri uyu murongo abwira Uburundi ko bugomba kuba amagabo. Ngira ngo rero ni naha nasubikira iki kiganiro cyacu, aho dusora ubwa mbere ukore saboni cyangwa subscribe. Iyi ni Imbabazi TV 3, ndabakunda. Ciao ciao, shalom shalom.